काली पंदे टुटे 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 हेकी गोड़ धरतिल हैं आज ना धरि की साहस अबे काहा कौन कहूछु बे काली जाई टुटू भाई कहि कि तो गुड़ मनु सार धरुले अबे भांग मारिक आसचु ना गंजा मारिक आसचु मनोज भाई जने स्वाभिमानी लोक सी केबे भी एक्टिंग करिवा पई कहा गुड़ केबे धरि नथिबे मु सेटा केबे विश्वास करिबिनी कथा पूरा ठक्की ना बाधे केने भल की ना लागे ना मते देखि तोर भल की ना फाटे जाने छाती केने थरे छुआ मते देखि डरू ना जय जगन्नाथ पब्लिक आम ओडिशार नंबर 1 भडुआ चैनल नंबर 1 घर भांगा चैनल हैला एही भास्कर चैनल लागुच भास्कर चैनल दिने आम ओडिशा को दुई भाग करिवो आ जो भास्कर चैनल रो लेडीटा देख आम नारी मान को सम्मान दऊ दीदी देहरे 250 ग्राम मांस नाही कथा कहूच साई साई लोकर घर भांगी आपण मानक कौन मिलुछि खाली टीआरपी पाई कि छाड़ी निज पेटरे फुल गुह तो माने लोक पेटर गुह कथा कहूच टीजर देख सारा पर अनेक लोकंकर मतामत आसला जे आपण कोरापुट रे काहेकि कलेनी फुलबाणी रे काहेकि कलेनी कश्मीर रे काहेकि कले आपण को फिल्म रो टेस्ट नाही जदि से वीडियो टी आपण देखिथबे तो जानि परथबे मो कहा कथा कहूची हां जानि पारुथबे कहा कथा कहूची काई इनडायरेक्ट कोन पाई कहूचु तो दम जदि डायरेक्ट कहनु जानि पारुथबे कहा कथा कहूची आघ हाथी जो रास्ता जानते ना कि कुकुर पछर भूकंती कौन बाघ हाथी जो रास्ता रे जाती कुकुर माने किछि भूकंती अबे बाघ एवं हाथीर रहिबा जायगा हला जंगल से माने कोन पई रास्ता को आसीबे आ रास्ता को आसिले तो कुकुर भूकिबो ना ता छडा तो जाको कुकुर कहूछु ना अबे तू छडा गुटे नंबर 1 कुकुर ये बड़ी अच्छी बात कही आप मुझे कुकुर ना कहू चाहुनी ना धरिबो केमिति ना धरि भी पारिबोनी काहे ना कौशल राज्यर जो पिला माने अछंती भल करी तोर हटेई देबे कहना कुकुर सब देखो तार औकात नहीं से मना पटे धरिया पे अबे पागला चुदा तू बोधे वीडियो रे देखिनु मनोज सर तो ना धरिकी कहिसंती टुट्टू नायक बोली बहुत बड़ लोक जे मते बैन करथिले समस्त जानिथिबे हमर प्रिय टुट्टू भाई तो गांती साहस नहीं बोली तू मनोज सरंकर ना धरि पारुनु मो एरा जते मो फिल्म प्रोड्यूसर ये रे टॉप थली से डेली मो घर आसला एक्टिंग पई कौन फिल्म प्रोड्यूसर ये रे टॉप थिलु ना घोड़ा बाळटा थिलु बे अबे तो बापांकर फेस वैल्यू पाई तते लोक चिन्हि छंती ता छडा तो मूवी कथा समस्त जानती सळा तेलुगु रु हिंदी रु कॉपी करिकी तू ओडिया लोक माननकु चुतिया बनैथिलु आ तू एबे टॉप कथा कहूचु ता छडा तमे निजे जने गर्वी अहंकारी मनीष तेणु टुटू नायक गोटे भूकिला कुकुर जे सब बेले भूभू करिकी भूके तमे तुम बापा बसंत नायक को नाम बिकिकी चलुछ आ एते कोन भूकुछ आमे स्वर्गत बसंत सार को सम्मान करू काहेकि ना सी जने ओडिशा सिने जगतर बहुत आगो धाड़ी थिबा जने प्रख्यात सी जने हीरा मुंडा परी हॉलीवुड सिनेमा प्रति तांकर बहुत अवदान थिला सही भली सुनाम धन्य प्रयोजक को लोक माने हजार वर्ष मने रखिबे आ टुटू नायक से को बाळरू नंबर 1 प्रोड्यूसर मझिर जो हला डिस्प्यूट हला मु ताकू कहि के देखो हीरो कर दिल तको अबे मझिर जो झगड़ा लागिथिलो जो कंट्रोवर्सी चलथिला तो पई कंट्रोवर्सीटा रहिलानी बाळो ना मनोज भाई जने भद्र व्यक्ति बोली तांको पई कंट्रोवर्सीटा टिके थमिला मतलब बहुत लोग मते रिक्वेस्ट करले टुडे अपन काई अपन लेवलिस लोक अबे लेवल कथा कहूचु तो लेवलटा कोन आ एते जदी भद्रचुदा तू ताले मनोज भाई पछरे लागुथिलु कोन पई लेवल देखै होचु ना एपड़ ना सेपट निजे डेंगु डीजे बुटुछ काई की तुम भलो आर्टिस्ट मना करनु हमें अरे से भलो आर्टिस्ट को तम भली किछि प्रयोजक माने जो माने गोटे सुযোগ देई न थांती से आर्टिस्ट तार टैलेंट देखैबा पई काहे ना तमे माने जानिछो जे जदी सेही आर्टिस्ट को आमे सुযোগ देई दबा ताले से आमो सहित कंपटीशन कर दो सेटा तो मान को पछरे डर अछि काली पंदे टुटे 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 हेकी गोड़ धरतिल हैं आज ना धरि की साहस अबे काहा कोन कहूछु बे काली जाई टुटू भाई कहि कि तो गुड़ मनुष्य धरथुले बाळो ना
আবে ভাঙ্গ মারিକି আসଛୁ ନା ଗଞ୍ଜା ମାରିକି আসଛୁ? ମନୋଜ ଭାଇ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ସେ କେବେ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଗୋଡ଼ କେବେ ଧରି ନଥିବେ। ମୁଁ ସେଟା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ମନୋଜ ଭାଇ ତମମାନଙ୍କଠୁ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଠା ବସା ନା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତମମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇ ପାରିବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବାଲା ସେମାନେ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଯାଇକି ଆ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ମଉସା ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଖେଞ୍ଚିକି ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେଇ ହେଲା ନମ୍ବର 1 ଘର ଭାଙ୍ଗା, ତାହା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଘଟୁଛି। କ'ଣ ସେମାନେ କିଏ ଆଉଟଡେଟେଡ୍ ତ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼। ସିଏ କୁହନ୍ତି ଆମେ ହେଉଛୁ ସର୍ବେସର୍ବା। କ'ଣ ତମ ସର୍ବେସର୍ବା? କ'ଣ କରୁଛ? ଛୋଟ ମୋଟିଆ ରୋଲ୍ କରୁଛ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ଦେଇଛ? ଆବେ ମନୋଜ ଭାଇ ନିଜକୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବନ୍ତୁ କି ନ ଭାବନ୍ତୁ, ତୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବୁଛୁ, ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡି ଭାବୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆବେ ସେଇ ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ତୁ 7 ଜନ୍ମ ନେଲେ ବି ତୋତେ କେହି ମନେ ରଖିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଛୋଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ନା, ତୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଦେ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି କରିକି ଦେଖ, ଆମେ ତୋତେ ଏମିତି ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରିବା। ଯାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଣିବୁ। ଆରେ ମଉସା, ଯାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ହିରୋଇନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। କିଏ ମା ପେଟୁ ହିରୋଇନ୍ ନଥାନ୍ତି, ତାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ଆମେ ଆଣୁ। ଟୁଟୁ ମଉସା, କେହି ମା ପେଟରୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମା ପେଟରୁ ପୁରା ପ୍ରଯୋଜକ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ୱାର୍ଲଡରେ କାହାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବା କଥା। କାହିଁକିନା ମୋ ଲେବୁଲ ନୁହଁ ତୁ। ତୁ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଚଲେଇଛୁ, କୂଅ ଭିତରେ ନା ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ। ଏଇ କଥାଟା ଯେଉଁ କହିଲୁ, କୂଅ ଭିତରେ ରହିଛୁ ନା ଏକୂଳେ ନା ସେକୂଳେ। ଆରେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ରହୁ, ଏକୂଳରେ ନ ହଉ କି ସେକୂଳରେ ନ ହଉ, ସିଏ ଯେଉଁ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼ୁଥିଲା ସେଇଟା ତମମାନେ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ୟାତା ମୁଭିଠୁ କପି କରିକି ନିଜକୁ ବଡ଼ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାବିବା ଆଉ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବାହାରୁ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ସହିତ କାମ କରିବା, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। ଗୋଟେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ତୁ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ତୋ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ତତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲ ଡିଜାଷ୍ଟର। ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ଟା ଭଲ ହେଇନାହିଁ କହୁଛୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ତ 7 ଜନ୍ମରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ମୁଭି ବନେଇକି ଦେଖା। ମୁଁ କହିବି ତୁ ହେଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଯୋଜକ। ଆରେ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠିବା ପାଇଁ ତୋର ପରା ସାହସ ନାହିଁ। ତୁ ଆହୁରି କଥା କହୁଛୁ। ତେଲୁଗୁରୁ ହିନ୍ଦୀରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ଆଣିକି ମୁଭି ଗୋଟେ ବନା, ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ତୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ ମୁଣ୍ଡି? ଆରେ ଆମେ ସେ ମୁଭି ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି କାଳିଗୀତା ମନୋଜ ଭାଇର, ତାର କାଣିଚେ ବି ତ ଫିଲ୍ମ ହବନି। ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁ କାଶ୍ମୀର ଯାଇଛୁ, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଛୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଛୁ, କଣ୍ଡମ ନେଇକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାଳିଗୀତାଟା ପିକ୍ଚରଟା ସୁଟିଂ ହେଇଛି, ସେ ପିକ୍ଚରର ଟ୍ରେଲର ଦେଖ, ଟିଜର ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବୁ ତୋର ତାର ଭିତରେ କେତେ ଅନ୍ତର ପାନ୍ତର। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ ଅପ୍ସରା ରାନୀଙ୍କୁ ହିରୋଇନ୍ ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ମୁଭିର ଯେଉଁ ଅପ୍ସରା ରାନୀ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚରଟିଏ ତାକୁ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିକି ଆମର ଟୁଟୁ ମଉସା ଜଣକ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଲା ଏବେକାର ଯେଉଁ ଏହିସବୁ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଆମର ଟୁଟୁ ଭାଇ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ଆସିକି ପିକ୍ଚର ବନେଇ ଦେବି, ମୁଁ ତ କରିମି बड़ा हरामी हो बेटा। ମୁଭି ମାନେ ମୁଁ ତ ମୁଭି କରିବି, ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଦେହରୁ ପୁରା ଝାଳ ସହିତ ଲାଳ ମଧ୍ୟ ବହି ଚାଲିଯିବ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଦେବି, ଗୋଟେ ଯିଏ ବାହାର ନାଁ କମେଇଛି। ଟୁଟୁ ସାର୍, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବାହାରେ ସେମିତି ନାଁ କମି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବାହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକକୁ ଦେଇ ଦେଇ ନାମ ବଢ଼େଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ଏଇ ଝିଅର ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ
କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବାକି ରଖି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଇକି। ତ ପବ୍ଲିକ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଦେଖ এই আই লভ ইউ টু কন্ট্রোভর্সি ভিতরে মনোজ ভাই টুটু মৌসাଙ୍କୁ କହିଥିଲେ যে পিকচরটা কল ঠিক ঠাক ଅଛି, কিন্তু ଅନୁଭବ ଭାଇକୁ ନେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ନେଲନି। ଲୋକେସନଟା ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନ ଅଛି, ସେଟା ନ ନେଇକି ତୁମେ କାଶ୍ମୀରରେ ସୁଟ୍ କଲ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆପଣ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ଜାଣିବେ, ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେସବୁ କଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବାହାରେ ଯାଇକି ସୁଟ୍ କଲେ। ତ ଏଇସବୁ କଥାରେ ଏ ମଉସା ଜଣକୁ ବହୁତ ବାଧିଛି। ତେଣୁ ମଉସା ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଦିନେ ଆସିଥିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ମୋତେ ମୋ ନାଁ ଧରିକି ଡାକୁଛି। ଆଉ ନାଁ ଧରିକି ଡାକ୍ତାନି କ'ଣ କରିକି ଡାକ୍ତା? ମଉସା, ସାର୍, ହଜୁର, ଭଗବାନ ଏମିତି କହିକି ଡାକିଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ? ତ ପବ୍ଲିକ ଆପଣମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଦେଖତେ ଯିବେ କି କାଳି ଗୀତା ମୁଭି ଦେଖତେ ଯିବେ? କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ এই ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଲର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଟ୍ରେଲରଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।